Kiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hi churutake fútbol toque de cambiate hoy nakaut hi. Hi churu Bolívar tamak aratirinaka puntayani. Ukamarak ma amistos mona gastaman pusi haipur Hernando Silisonatan uyuna nataskani. Hi churu naki utias changer tamak aratirinaka puntayani. Ukat ma amistos nacional potsi tamam kimsa haipur Rafael Mendoza Castellón anatan uyuna nataskani. Masurok Wilsterman tamak pa amistos futbali tamam panatawai. Nariran tawin kimsa gol chusurwati pawai. Adiel Fernández, Rodrigo Vargas, ukat Miguel Bianconi panakaw kolanaku chantawiyapje. Pairan tawin Wilsterman tamak sokta gol chusurwati pawai. Vladimir Castellón hupaj kimsa gol chantawai. Boris Condori, Josué Mamani, ukat José Herrera panakaj ma gol sapamainu chantawiyapje. Yak amistoso natawin ahora tamak complejo pan magol chusuru Universidad de Vinto tamam patipjiasiwai. William Álvarez hupau sapagol chantawai. Gabriel Tuco Esparza hupaj Wilsterman tamananatani. Nias hichuru kachamama marcar contact sa jintanyatak purini. Ukat ukamarakiu Facundo Hospitalachi hupaj Wilsterman tamananatani. Hichuru rakiu kachamama marcar puriskan contact sa jintanyataki. Patung kamaranya katak Sudamericano yang tawin Venezuela tamak magol chusaru Chile tamara tipawai. Brian Alcocer hupau penalat sapagol chantawai. Ukat Ecuador tamak magol aru Uruguay tamak praptawai. Ecuador tamtekeh Yosten Cuero hupau sapagol chantawai. Uruguay tamtekeh Rodrigo Chagas hupau sapagol chantawai raki. Ukamipan akayan tawin atamat Brasil, Colombia, ukat Paraguay tamanakaw hexagonal final ukar purjapje. B tamat Uruguay, Venezuela, ukat Ecuador tamampiu hexagonal final ukar purjapjaraki. Masurok Europa tokan sumointet tamanakah anat tawib harakiwa. Hichak sumointet tamanakan anatawin kapau nyakiptatani. Nias La Liga yang tawin Girona tamak magol chusuru Barcelona tamam patipjiasiwai. Pedri hupau sapagol chantawai. Serie A yang tawin Cremonese tamak pagol mayarua Inter de Milan tamam patipjiasiwai. Cremonese tamtekeh David Okereke hupau sapagol chantawai. Inter de Milan tamtekeh Lautaro Martínez hupau paipat gol chantawai. Bundesliga yang tawin Bayern Munich tamak magol aru Eintracht Frankfurt tamam praptawai. Bayern Munich tamtekeh Leroy Sané hupau sapagol chantawai. Eintracht Frankfurt tamtekeh Randal Colomwani hupau sapagol chantawai raki. Ligue 1 yang tawin Olympique Marseille tamak magol aru Monaco tamam praptawai. Olympique Marseille tamtekeh Alexis Sanchez hupau sapagol chantawai. Monaco tamtekeh Jordan Bertot hupau sapagol arkup patparu chantawai raki. FA Cup yang tawin Preston tamak kimsa gol chusuru Tottenham tamam patipjiasiwai. Heung-min Son hupaj pagol chantawai. Ukat Arnaud Danjuma hupaj magol zaku chantawai. Ukat Manchester United tamak kimsa gol mayarua Reading tamara tipawai. Manchester United tamtekeh Casemiro hupaj pagol chantawai. Ukat Fred hupaj magol zaku chantawai. Reading tamtekeh Amadou Salif Mbenge hupau sapagol chantawai. Hichurok Europa tokan anatawinakah utharakiwa. Nias sumintat tamanakan anatawinakah punyakiptarakinyani. Nias La Liga yang tawin tungkamen alwat tungkapeskan katerok Osasuna tamak Atletico de Madrid tamampiu El Sadar anatan uyuna nataskani. Ukat pusi haipurok Real Madrid tamak Real Sociedad tamampiu Santiago Bernabeu anatan uyuna nataskani. Serie A yang tawin pakak alwat chikatanirok Milan tamak Sassuolo tamampiu Giuseppe Meazza anatan uyuna nataskani. Tung kalwarok Juventus tamak Monza tamampiu Allianz anatan uyuna nataskani. Ukat kimsa haiput pusi tungkapeskan katerok Napoli tamak Roma tamampiu Diego Armando Maradona anatan uyuna nataskani. Bundesliga yang tawin chikatanirok Bayer Leverkusen tamak Borussia Dortmund tamampiu Bay Arena anatan uyuna nataskani. Ligue 1 yang tawin kimsa haiput pusi tungkapeskan katerok PSG tamak Reims tamampiu Parque de los Príncipes anatan uyuna nataskani. Inglaterra markan FA Cup yang tawin jatun kalwa chikatanirok Brighton tamak Liverpool tamampiu The American Express Community anatan uyuna nataskani. Uka kiu hilat kulkanaka yak horkama mahach aruntawi tak nitaki.